Kanongere mbasuhuze mbahaye ikaze kuri CB Entertainment, akaba ari umwanya w'amakuru agezweho cyangwa se sport update muri 2024 itariki 3 z'ukwa mbere 2024. Iyi ni CB Entertainment, akaba ari ikiganiro cya sport tugiye kubagezaho kuri uno munsi cyangwa se CB Sport Update tugiye kubagezaho kuri uno munsi wa gatatu. Amakuru yo n'ahandi tuba tugomba kuyahera ni mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Igihugu cyacu cy'u Rwanda haravugamo ibiki? Mu Rwanda turagenda turebe mu ikipe ya Gasogi United yamaze gusezerera rutahizamu w'umunyakameruni bamwita Levle Maxwell Jumeku wasezerewe n'ikipe ya Gasogi United, ariko ibyo ngibyo byaje gutuma ikipe ya Etincelle FC ikareba ikavuga ati dutuye mu karere ka Rubavu ariko no rutahizamu turamushaka, bakunda kumwita rutahizamu w'ikipe ya Gasogi United bakunze kwita Kimasa. Ubwo ngubwo arashakwa n'ikipe ya Etincelle FC kubera ko ikipe ya Etincelle FC irashaka kwiyubaka. Ibibazo byagiye bizamo namwe murabizi, iterwa amagare, irashaka kigomba gushimangira, kigomba kuguma mu cyiciro cya kabiri hano mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda, kugira ngo irebe ko koko ititwaye neza ishobora kuba yagera mu cyiciro cya kabiri. Perezida w'umuryango wa Kiyovu Ndorimana Jean François Regis General azitaba ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa kuri uyu wa kane, azira kuba yaravuze cyangwa se kuregwa witwa Mvukiye Juvenal, akaba yaratanze ikirego avuga ko afite uruhare mu kuba yarogwa abakinnyi. Nubwo uyu nguyu Juvenal bakunda kwita Ndorimana Jean François Regis General akaba ari we wari watanze ikirego arega uwitwa Juvenal, ako Juvenal nawe yaje kuba yigarura arega uno mugabo witwa General mu ikipe ya Kiyovu Sport, avuga ko ari we amarujo yashinzwa, urukumva biracyari agaterera nzamba mu ikipe ya Kiyovu Sport. Ubwo ngubwo turagenda tubagezaho uko ibintu bigiye bimeze, uko gahunda zimeze. Tugiye kwerekeza muri Mapinduzi Cup harani mu gihugu cya Tanzania mu kirwa cyitwa Zanzibar. Ibintu rero bikaba bikiri guturika bigenda bicika. Mutoza Thierry Froger mbere yo gutakaza match yakinaga na Singida ibitego 3-1, nyuma y'uyu mukino witwa Thierry Froger akaba yagize icyo abwira itangazamakuru. Thierry Froger yavuze ko atishimiye ingengamihe y'imikino kandi abakinnyi bafite match mu minsi itatu bikaba biri gutera umunaniro abakinnyi be. Thierry Froger yakomeje avuga ko mu gihe akiri umutoza w'ikipe ya APR FC atazongera kwitabira irushanwa nk'iri rya Mapinduzi Cup. Ubwo ngubwo witwa Thierry Froger amagambo akomeye yagiye avuga ko atigeze yakirirwa neza mu gihugu cya Tanzania, by'umwihariko mu kirwa cya Zanzibar. Yavuze ko uwitwa Thierry Froger nyine ubwo ngubwo atigeze yishimira kuba uko yakiriwe ndetse n'amastade ari gukiniraho, avuga ko atabyishimiye. Rero ubwo ngubwo Mapinduzi Cup iracyakomeje. Uyu munsi ku isaha y'isa 10 araza kuba afite match isabwa gutsinda kugira ngo ahite yikarifiya muri kimwe cya kane kirangiza. Akaba ariyo makuru rero turi kugenda dukura muri Zanzibar, akaba ari uko nguko bimeze rero mu irushanwa rya Mapinduzi Cup riri kubera mu gihugu cya Tanzania. Ubwo ngubwo ni ijisho ryacu riba ritubereyeyo, riba ryagize icyo ritubwira ku irushanwa rya Mapinduzi Cup, akaba ari uko nguko bimeze rero. Ndagaruka ahangaha ku mugabane w'Uburayi. Ku mugabane w'Uburayi haravuga iki? Uwitwa Wayne Rooney wabaye rutahizamu w'igitangaza cyane mu ikipe ya Manchester United, bitewe n'umutoza bari kumwe, ariko ikintu kitwa gutoza cyo cyanze ikipe yitwa Birmingham City yashinzwe mu 1875. yari amaze amezi 3 ari ku kazi, ariko yaje kuba atakaza akazi ke. Yavuze ko iminsi 13 atariyo yari ngombwa, ibyumweru 13 ati ntabwo byari ngombwa ko projet yanjye ndetse na gahunda mfite mu ikipe ya Birmingham City namo nabishyize hanze, ariko ubwo ngubwo niko ikipe yabishatse, ariko nge nabonaga ari ikindi nari kongeramo mu ikipe ya Birmingham City. Ubwo ngubwo rero birangiye witwa Wayne Rooney asezerewe mu ikipe ya Birmingham City. Ubwo uri kumva rero uwitwa Wayne Rooney ndetse n'abakinnyi akenshi bagiye babatoza
nago ibi bintu biri kubahira. Witwa Jadon Sancho mu gihugu cy'Ubwongereza yaje kuba atangwa ikibazo bavuga ati se Jadon Sancho we gahunda ze zimeze gute? Jadon Sancho araza kuba yerekeza mu ikipe ya Borussia Dortmund, arasubirayo nk'inizanyo kubera imyitwarire mibi yagaragaje mu ikipe ya Manchester United. Baracyari kubiganiraho hagati yo n'ikipe ya BVD cyangwa se Borussia Dortmund, baracyari kubiganiraho ngo barebe koko niba Jadon Sancho yasubira mu gihugu cy'Ubudage akaba yajya kuba yakitekerezaho muri Borussia Dortmund. Borussia Dortmund yerekanye ubushake bwo kuba yagarura umwana wayo Jadon Sancho, akaba ari uko bimeze. Tukiri muri Manchester United, yitwa umulaterale gauche yitwa Sergio Reguilon, inizanyo guturuka mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Rero Erik ten Hag yandikiye ikipe ya Tottenham Hotspur ibwira ati uno mukinnyi wita Sergio Reguilon akaba atazabonerwa umwanya, mukamwamusubirana. Rero ubwo ngubwo Sergio Reguilon akaba azasubira mu ikipe ya Tottenham Hotspur, ariko Ange Postecoglou ari kuvuga ko bibaye byiza Sergio Reguilon abona ahandi atizwa, umukinnyi wagize ibihe byiza muri Sevilla. Mwibutse ko uyu yanakandagiye no mu ikipe ya Real Madrid. Ibindi wenda amakuru ku isoko ry'igura n'igurisha ibihuha biravuga ko Eric Maxime Choupo-Moting w'imyaka 34 akaba ashobora kuba yajya mu ikipe ya Manchester United kuri miliyoni 3. Uyu munyakameruni biri no kuvuga ko uwitwa Igobert Song ashobora kuza kumwongera muri ekipe yamanukanye nayo muri Chan. Rero Eric Maxime Choupo-Moting akaba biri kuvuga ko ashobora kuba yakerekeza mu ikipe ya Manchester United, akaba ari uko nk'uko rero bimeze. Timo Werner mu rutayizamu w'ikipe ya Red Bull Leipzig mu gihugu cy'Ubudage bikaba bishobora kuba iby'amahire nawe akaba yakerekeza mu ikipe ya Manchester United, ariko ntabwo byari byemezwa, biracyari kuganirwa. Kuri miliyoni 17 rutayizamu w'imyaka 27 Timo Werner ashobora kuba yakerekeza mu ikipe ya Manchester United. Igihembo cyakibonye ni Godiyo y'umwaka ku isi, niwe mukinnyi watsinze ibitego byinshi muri inosi y'umupira w'amaguru. Godiyo ya zahabu yayihawe yitwa Cristiano Ronaldo gutsinda ibitego 54 mu mwaka wa 2023. Rero uwitwa Cristiano Ronaldo akaba yerekana kadasaza kandi akerekana ko yiteguye Euro ya 2024 mu kwa gatandatu, ayiteguye neza kandi afite n'akazi agomba gutanga, kuko dore katari rutayizamu w'imvugo rimwe cyangwa se uko bakunda kubivuga nagari kagafu k'imvugo rimwe. Akaba ari CB Sports twari tubafitiye kuri uno munsi. Reka mbashimire mwebwe tubanye, mukomeze mwenjoyinga umwaka mucyange. Nitwa Niyonkunda Yves, Imana ikomeze ibane namwe. Ubwo ngubwo turaza kugaruka tureba ku makuru ya AFCON, ubwo ngubwo kandi subscribe kugira ngo dukomeze tubane neza. Imana ikurinde kandi Imana iguhe umugisha. Yitwa AFCON, African Cup of the Nation, ikaba izagaruka kuri 13 izabera muri Cote d'Ivoire mu gihugu cya Afurika. Abakinnyi baturutse ku mugabane w'Uburayi bagiye bakomeye benshi bagiye bagaruka rwose, kandi bamanutse bose nta numwe wigeze usigara. Abatoza bagiye batandukanye ku mpande zombi baje kuba bahamagara impande zose bakora ku ntwaro zabo bagomba kumanukana mu gikombe cya Afurika. Natwe ubwo ngubwo tuzatwicanga, ariko ikipe yahamagaye bwa mbere yitwa Bafana, akaba ari ikipe ya South Africa. Ikaba yahamagaye mu banyezamu harimo Ryan Williams, harimo Yero Matao, harimo n'uwo bita Ricardo Goso. Abo nibo banyezamu yaje kubihamagara. Sidney Mobeno ari kumwe na Grant Kekena, ari kumwe kandi na Torrence Mosho, Nkosi Sata Subisi ndetse n'uwo bita Audrey Madibo. Hakaba harimo n'uwo bita Said Suru ndetse n'uwo bita Kurudu Madua, akaba aribo badefenseri yamanukanye. Abamediateri harimo Todibo Mokoena ari kumwe n'uwo bita Sufatel, harimo Adams, harimo uwo witwa Monare, harimo Moseko, harimo na Merone. Akaba aribo badefenseri bakunda kwiganza cyane mu ikipe ya Mamelodi Sundowns. Mu bataka bashaka ibitego n'ubundi ikirigenza Peresitao akaba ahabaye. Hakaba ari n'uwo bitakira mu ikipe ya Al Ahly, hakaba ari uwitwa Mukogopa, ari n'uwo bita Aparis Lepasa Zouadani ndetse n'uwitwa Mayembere. Akaba ariyo kipe ya Bafana kipe y'igihugu ya South Africa, aribo umutoza yaje kuba yifashisha. Gusa n'umutoza wa Senegal Saliou Ciss yaje kuba afata abakinnyi be b'ingenzi kagomba kuba yamanukana nabo.
ubwo ngubwo nawe bose yabakozeho birumvikana. Mu badefanseri harimo Abdoulaye Ndaye, Ismail Jacob, harimo uwo bita Abdoulaye Seck, harimo Fode Balo Touré, harimo uwo bita Frozmez Nondi, harimo uwo bita Musani Yakate, Yusuf Sabari, Kalidou Koulibaly ndetse n'uwo bita Abdou Diallo. Mu ba mediateri yaje kuba azana Lamine Camara, yaje kuba azana Pathé Ciss, Pape Matar Sarr w'ikipe ya Tottenham Hotspur, harimo uwo bita Krépin Diaté, harimo uwo bita Pape Gueye ndetse Kakuyu Kuyate, Idriss Gana Gueye wa Everton ndetse na Napras Mendy guturuka mu ikipe ya Al Ahly. Abashaka ibitego n'ubundi bayobowe na Nicolas Jackson, Abdul Sima ndetse harimo bita Habib Diallo ndetse Iliman Ndiaye, Ismail Sara ndetse no bita Boulaye Dia ndetse na kapiteni wabo Sadio Mane guturuka mu ikipe ya Al Nassr. Akaba ari uko nguko rero Sarius yaje kuba bakoraho, gusa n'umutoza w'ikipe y'igihugu ya Algeria nawe yaje kuba yabakoraho, dore ko mbere yuko Senegal gitwara ino kipe ari igomba kuba yakidefanda. Byarayinaniye muri so zishize mu cyari cyabereye muri Cameroon, ariko nawe yabakozeho. Yahamagaye wo wita Mandela, yahamagaye wo bita Mbori ndetse na Bombeto, akaba ari bazaba bari mu izamu, ndetse wo bita Bentelaba Fugwari Akwara na Shinashibia Zuluk na Budai na Benacer, bakaba Ismail Benacer we muramuzi mu ikipe ya AC Milan, ndetse wo bita Zuleki wo muri Feyenoord Notre Dame, Budai wo muri OGC Nice, Akwara wo muri AS Roma, ndetse nabo ngabo ba defenseri ba mediateri yazanye abadefanseri atari wo muri OGC Nice, Guatania yo muri FC Metz yo mu gihugu cy'Ubufaransa, Aitinuri w'ikipe ya Wolverhampton Wanderers, ndetse Louachi wo mu ikipe ya Sheffield United, Mandi wo muri Villarreal, ndetse Esperance de Tunis bamwita Tugayi, ari kumwe n'uwo bita Bensebiani wo mu ikipe ya Borussia Dortmund, harimo Tabo muri Lycée, harimo ndetse na Belaid. Abashaka ibitego bayoboye na rutahizamu wa Riyad Mahrez wo muri ikipe ya Al Hilal, ndetse Usanus nawe arimo, Amara wo muri Union Saint-Gilloise, harimo bita Guru wo mu ikipe ya Stade Rennes, harimo ndetse no bita Benaja wo muri Al-Shabab. Akaba aribo rero nawe yaje kuba amanukana kuri uyu munsi, avuga ko aribo bamanukanye gushaka itike y'igikombe, gushaka iki gikombe niba bagiterura kuko bagiheruka vuba, ndetse n'ikipe ya Cote d'Ivoire izakira rino rushanwa nabo yabakozeho. Yamagaye Yahya Fofana ndetse Boudrai Hari ndetse no bita Ayahi Fori bari mu ba gardien, ndetse ubashaka ibitego harimo Willy Bori w'ikipe ya Nottingham Forest, harimo bita Chuck Diallo, Ousmane Diomande w'ikipe ya Sporting Club de Lisbon, harimo Odiran Kusuni w'ikipe ya Bayer Leverkusen, harimo Ivan Dijk w'ikipe ya AS Roma, harimo uwitwa muri defense, harimo uwitwa Evan Dijk wo mu ikipe ya Roma, harimo bita Konani wo muri Al Ahly, ndetse Serge Aurier w'ikipe ya Nottingham Forest, harimo Wilfried Songo w'ikipe ya Monaco, mu gihe muri Mediane harimo abagiye batandukanye. Muri Mediane harimo abagiye batandukanye nkuko nagiye mbigarukaho, harimo uwitwa Ibrahim Sangare w'ikipe ya Nottingham Forest, Doumbia Idrissa wa Al Ahly, ndetse Franck Kessie w'ikipe ya Al Hilal, ndetse afitemo bita James Michel Sarri wo muri Hull City, ndetse Sekou Fofana wo muri Al Nassr, Lazare Amani wo muri Union Saint-Gilloise, Sebastien Haller arayoboye atake, Karim Konate w'ikipe ya Strasbourg, ndetse ubita Joao Philippe wo muri Etoile Rouge, Max Ariani Grader wo muri Gitepe, ndetse Christian Kuma wo muri Fiorentina, Jonathan Bamba wo muri Celta Vigo, harimo Omar Dike wo muri Ramsey, ndetse Jeremy Boga wo muri OGC Nice, harimo na Simon Adingara wo muri Brighton and Hove Albion, ndetse na Nicolas Pepe wo muri Trasbanazu. Akaba ari uko bimeze, kubwira ko kandi atari wanyine bamwita Jose Persario, akaba ari umutoza w'ikipe y'igihugu ya Nigeria. Abanyezamu yabahamagaye ni Francis Ozoho, Leke Ojo,
ndetse na Stanley na Bilia mu badefenseri, harimo bita William Trosso, harimo Bright Osai Samuel, Oria Ania, Zaidu Sunasi, nduwo bita Bruno Omichechi, Sami Angia, Calvin Bassi, ndetse witwa Kane Omaru nawe akaba ameze neza. Muri mediane harimo Wilfried Ndidi, Rafael Onyeka, Joao Orio, Frankie Onyeka ndetse na Alex Obi, harimo witwa Kelechi nacho mu bashaka ibitego, Samuel Chukwueze, Moses Simon ndetse Ademola Lukman, Victor Osimhen, Victor Boniface ndetse na Ahmed Musa na Said Umala, akaba aribo nawe yamanukanye mu gikombe cy'Afrika. Akaba ari uko nguko rero ibya Afrika twabaye hagaricyanga byo ku gikombe cy'Afrika, uko tuzajyana tugira umwanya wo kubiganiraho ugiye utandukanye, kuko n'ubundi iminsi iri kugenda yegera igikombe cy'Afrika. Muzakurikirana kuri CB Entertainment 5/5 mabaye. Rero reka twigarukire ahangaha ku mugabane w'Uburayi, ibintu byo byari ibicika. Witwa Pape Matar Sarr akaba ari umumediateri w'umunyasenegali ukinira ikipe ya Tottenham Hotspur, yongera amasezerano azamugeza mu 2030, ariko Pape Matar Sarr akaba ari azageza. Donny van de Beek ibyo yifuzaga byashyizwe mu mamoko yavuye mu ikipe ya Manchester United, akaba yagiye nk'imizanyo agiye mu ikipe ya Eintracht Frankfurt, aho ashaka kuzabona umwanya wo gukinamo. Aba yitwaye neza aba yagurwa, ndetse atitwaye neza abasezerwa no mu ikipe ya Manchester United, ubwo gahunda zo kumugarura zo ntizirimo, kereka nakora sezo iri impeccable akaba yakwemeza umutoza Erik ten Hag, ariko mu mibare nta urimo. Uwitwa Takahiro Tomiyasu, ikipe ya Arsenal iri mu biganiro byo kuba bakongerera uno Muyapani amasezerano kugira ngo agumye ayikinire, kuko muri no minsi yavunitse yari yaragaragaje ko ari umukinnyi uhari kandi ufite n'akazaba yatanga ku mukino waraye ubaye kuri uyu mugoroba. Wari umukino ugomba kureba niba ikipe ya Liverpool yari yakiriye ikipe ya Newcastle kuri Anfield Road, bagira ngo barebe niba koko ikipe ya Liverpool igomba gushyiramo intera y'amanota 5 hagati yayo na Arsenal ndetse na Manchester City. Yaje kuba yabikora kuko witwa Mohamed Salah ku munota wa 49 yaje kuba atsinda igitego cya mbere. Curtis Jones ku munota wa 74 atsiramo icya kabiri. Cody Gakpo ku munota wa 78 aterekamo igitego cya gatatu, ndetse Mohamed Salah ku munota wa 76 aterekamo. Alexander Isaac kimoza amarira, ndetse na myugariro wabo Steven Botman, akaba ari uko bimeze. Ubwo ngubwo rero ikipe ya Manchester ya Liverpool ikaba yakomeje kugenda ivuga ati igikombe cyo tukiriyo. Tugarutse hano mu Rwanda, ikipe ya AS Kigali yakuye umukinnyi muri Rayon Sport bamwita Hakizimana Adolphe nk'umuzamu, mu gihe umunyezamu wabo Kimenyi Yves yarari mu mvune y'igihe kirekire ushobora no kutazagaragara muri ino sezo. Ubwo rero bagiye mu ikipe ya Rayon Sport, dore ko ino kipe yakoze inama igomba kwiyubaka, ndetse n'ubuyobozi bushya bw'umujyi wa Kigali baragira ngo ikipe ya AS Kigali igaruke, kuko amagambo y'umuyobozi w'umujyi wa Kigali yivugiye, yaravuze ati utaratsinze ikipe ya AS Kigali muri phase retour, ibyo ngibyo aba yihanaguye, ubwo byararangiye. Rero bakinisha Hakizimana Adolphe, umunyezamu w'ikipe ya Rayon Sport, umunyezamu ufite experience ko yananyuze no mu ikipe y'igihugu Amavubi. Akaba ariyo CB Sport cyangwa se CB Sport Update yo muri uno mwaka twari tubafitiye, twagira ngo dufungure umwaka wa 2024 tumeze neza. Imana ikomeze barinde rero mwe tubanye, kandi Imana ikomeze kugenda ibashoboza. Nge nitwaga Niyonkunda Yves, umwaka mushya muhire kuri mwese.